Kaya sanong kaswabon kumadatid insanan. Puji Tuhan tu kaswabon na ba no kanu ta kapakago dot pagyampay iswang dot KKR susuwab. Bayno hopodom talo hari bulan. Hari Rabu. Rabu karedi. Ya, hari Rabu. Ata kapakatilang busom orahan ako magangat dati misisad iswang sambaya. Kano sambayang ta ka? Pinarahingan isong kerjaan surga kung sikaw to insan pakaguya haidot kapag yampay diti pitimungan na kasabon na ba no? Ikalansanan dot ang usanong ako yung kakotondahay gisamba nuno na pahit away anday iswang dot pitimungan paisisan dot sumambayang iti nga atori mo dahay miyampay ginawpay ngukab pondaran dahay santob dit kapientok da karohyan no imiloh dahay man patunod da iswang pasien dahay tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, maboros ako insan pod asanong kaswabon kumadatid insanan. Puji Tuhan tu katilambus ta ko dot kapag yampay kagud kaswabon na ba no? Hino pakasari siya hoy. Okay. Pelajaran po dati ba no nga anaru? Kung dadi ati ngayaman na papakitaloho dia si tarot numano ga imbulay. Hingga na pod akitaloho di ba? Nailan na di ako. Okay. Labi paguluham anong kasiyaw ako diati ko ay amo tu paing kasarita ti mo. Ina pa ikanihab nga may na di dahay po pondaro po pinsa ko to it pinimboli ngay hindi siya di amo po nga itinapabirik ko nga magidu dat may igalibang kasyo. Okay. Magidu da may igibang. Ina pa ito saraw ko nga man sa visa ilot break la ihirid panangitayar. Bungkaro pasaliwano bungkaro bingiduay nga di piston ngayon baliya i-kit daw gata daw. Isa na patayar nga 4 piston break. Jadi 8 piston. Nga ina pa ito kita ko nga 4 okoro. Ako minintang-intang ihiri pa nang igalibang nga ako matiri tinomod gi. Ako minintang-intang to ay asaraw ko na pa nga okay na ti ginawa ko. Kabalihikit papasanga ko na di kanihab nga rupanya inapahit break assembly kadi dan ura edan dusun taralom inapay break assembly panangigalibang panangiwanan nga miagal inapay panangiwanan nga ay inapay pisto ni dibirik daw nga 2 hatakoro 2 hatagayo nga inapay panangigalibang apat-apati piston daw magirad agayo ngay. Jadi iri no di kakuaan dat inapadihit birik isiyo nga uli karna ang agayo matugadi panangigalibang idehom akuat did mamusus. Ilo na pagyabirik ilo nga po di kalas mekanik ko bay nagi ilo na pabirik ilo nga hingga na pa it ogirat ta mamusus nga moy dahiri pag akuat ogirat na po mamusus si birik panangigalibang nga agayati panangiwanan. Ogirat na po panangiwanan nga agayati panangigalibang. Miagal na dit sumandak ko tanakwago ba? Ako kwata pulot nga gumayat. Ako kwata pulot ti sumandak nga iya nga iya akwat pulot nga sumandak nga agayat. Yun di. Ay samarati ba?
mau tidak mau ayah terpaksa ngayon kagu boliay moy padi kagu hilok kota do bay no hilok kondingaw jadi iri na did ay kano padi siyad miyambay do bay no nga rencana na kinarahingan na rin mo Amen. ipanumbayan ko la kukuhaan na po nga ay iping ka numan ko dit makikinangaw uhupay kadik kinarahingan no patut dat ay da gunon kadik kinarahingan dat asilid isa kagut pawayaan da berakat maya itit makanan rohani kumati magkinangungay ay mati ay lano magisom kay dari sabat itit yo nga pengkura na parencana kinarahingan kagad di Iya ko rin pa rin sa nakinahinganan. okay. Jadi yun di na dihot ay kinantakan dat noy andahay nga tapat na ba kapirim kalamahan di mekanik iri bo tapat kapila Kan nga tinamod lang nga ako ni ko tinumod to ay iho nga ako nakaga dat ino pay karita no nga misway gakod Sige. borosan ko na pa did ino pa hirid panang galibang nga asa nang takamarati lagi Hilak 2.8 sa ano ino pay panangiwanan nga Hilak 2.4 sa ano yun di mo jadi momoli kano pa dit brake lining nga insan kano pod mongolo ni dit brake pad daw nga duo set bolyan no itagayo okoro jadi itagayo iso papasangan no itokoro iso pasangan no Jadi harus na stock. harus stok sa piso Nga may apa kay? apa kayo na dit Maganda. pagantian no kagud di round kedua lah nga galid di jadi irin na itin po modified nga irin na hot masalah di lobby pandem yagal dia tu minanambut na di karita ako kuno kay lo sarita edit igakod ngay ko itong break peralatan ngay irin na masalah di mo irin ni kakuan dat kagumuan na pati karita modify nga sira na po may kapagihumbo workshop mo ki unsoy intan na dito nga mekanikom dulu di mana kau buat tempat siya no o kau pergi tempat dia lah o kon ka IC di kilo nga ani siya kau pudet minggihu maginda dit Kangam. Kasaimbangan sistem nga daw di diri mo iho nga nakailan ko na po ako da mumunsa di kartaan mo di salah kotuk yan salah kotuk oh. Okay jadi paingkurop ya nga paiduan kuno siya man tadahit tadaw do bay no so kurang dat ay siyo hinad hiti halipiad ako rikat hilod saliko yade do at tagakin do tanggungan kumadaw dadamo to hiti siyo isiyo na po nga isiriba da tanggungan ko jadi ay sa kiro kuwirihan di siyo nga yoho di humiagalit ikasala dahiri mo jadi sa kurang-kurangnya tadaw bay no mesti papanahon ko siyo ay siyo hinaditi yun eh hilat tangaralan o dapon mo ko Uyungan ako na bay na hinggo no pot paing ko katanong yang penting akon ko hiti ko yun luar biasa so nangayon ang perjalanan no okay orohyan ako nagidati hiti ko no po topot kapiyo nga ay ina po hit nilaan to kom isiyo nga no ay harohot tanggung jawab daw harohot tugas pelayanan do hilod ay kinianan di pinatanto that mission haroduo ho imbulayan ko ay ralan kapasyon di siya tadaw do bay no okay ino pa'y kanihab nga nawayaan dati dat pa'y kukurohot ay bersusapaya dot tinumalib minanalibamban gisamba na kay da sinimikul nga susa ko no mo tindo itapot ko biyo memang susah na pakuan no pagi nga sayra no po ko ngay kad hilad daerah dat
hingga haro minanguhup dia. Oh. Haro kahagaton dat apurimanan no. Labi panden nakailah kad isay minanguhup. Kenapa dat aku nakailang ya? Iri nigid ait ina padat osaroman tat gudi nga osanong nagid ako isilo pailondo isay minanguhup di iti di bay no gi. Tu sayra pa kailo ko nga karikot ka na padhirid daerah it hinohi minanguhup ngay dia. Haro hindohi ibabanan no diri bo. Sekiro na pamiagal ko contoh lah kapagalan ki. Momonsay nandad masaala hitulun. Momonsay ko haro masaala it intalangan do hiri. Nga haro kaagaton nud ay imo na guru ka nga harat inur di. Termakan budi bo kadido malayo. Yeah. Ana tumalibiri sebagai tulun. Tu yatin pagati nga haro kapurimanan datid miagalidi mo. Amu kanu piya nga mimbulay na pori. Miagal yato. Unsay koy karitaan no gi. Yeah. Piri lah ka piri. Ay makiuhup ako na di dia kago haro keperluan ko nga mau tidak mau terpaksa kay manulong. Yun di. Iri nagid makiwonsay iya piato it kamayan dat manangaman ko daw nga ako pa piri dia. Tumada ako haray kahagaton no miagalid di bo. Jadi gidik eh. Jadi sanong ako di kamo. Nadalaan ko sa no. Yun, memang yun di naritang Pinay mo ito ko na pod it ay so kagaton dati halipyad ay Tagalindo ka nga maano pod haro pa pamungaran tu mangidu to ko di kapurimanan dat it rasa bersalah do hiri bo. Papirion kuno po yaki kago na po nga kapuriman ko i harit dumalayon pa di boros nga rasa segan mo. Do papirion no. Nga mantad ko haroy kasaritang akuri biarot ang ringgit, 2 ringgit nga harane pamungaran hiri mo. Supaya inapoy rasa segan dahiri nga atagak. Pengukura dit pengorbanan di Yesus. Piri ko berbayar. Pengkurma eh. Pengkurma diri gi. Sudah dibayar dengan lunas. Oh. Jadi dengan cuma-cuma kamu tiga di. Cuma-cuma. Nah, rasa segan to di sio gi. Sepatutnya kita perlu rasa segan. Ya. Tidak negari apa lu ya tidak miagal diri it saya ano pod ato ko tumano di sio nga kita rasa bersalah bo. Ya. Sepatutnya hari perasaan. Hari perasaan jadi moid ay say perasaan rasa bersalah tanud to kono. Iri itilah. Jadi moid ay say rasa bersalah to kod oli karena cuma-cuma it keselamatan pengorbanan Yesus kumadati tanud to kono siya. Berusaha to kono. Wah. Awal-awal o gumo no boros ko gi. Ba okay. Bayan na po nga ay atumbayan ako dat o gumuit orohian dat makilo ompay kukurohot pagindalanan na palayanan po ng pensiangan saliko. Iho nga haro naginorong-orong ako naratu kad mutu dahil jambatan ka. Oh, kabar-kabar angin. Namatin kabar-kabar angin lagi. Nga adi logo da angin na bay na la. Yeah. Kay lokam nunuswang ginawa ko nakarangod eh. It naratu ko. Berdebar-debar ka? Ako ni ano po suwang ginawa ko nga ay siya asampin no ka ginawa ko. Jadi amo ko pa jadi moy dot ay iho nga koy lohom ako kurohi naway ano di kapatay asampin ko pang kurom. Rohian ni had karangod pang kurohan naway ano dot. Termasuk pensuang na nga it kumayan na naratut igambatan lah. Jadi saya kagad din minimpun dat hilo kapiyad ay sinumuang nila sa liko.
Jadi hinatatap kuno ko hila nga bulan 3. Bulan 3 tahun bay no. Ya, sinumang na bulan 3. Nga sebelum na padiham bulan 8 2020. 2020 sumbulan ako hilo. Ano tano di Pastor Billy. Oh. Ombalo ko nakakita ay YouTube ko, Facebook iri. Dot amo ko na may ano ko kita di nga alam mo nagiralan na tumakan. Isay di ko pwede tukang video hitid. Itoy. Ano di ko pwede kang ko di mo. Ginawa ko la. Yeah. Nga iri nga ni ginawa ano pa ilang baing kurar ibo. Okay. Wah. Jadi kung sikaw musitar hardadi tuhot ko ti di siya nga ako di ka manguhot na simbar na di siya di. Mandatenod haron no. Nga tinapatuhat ko ti ham tinamadnud amin na niyap ko harot masalah di nga nasimbar ni di siya ri naratian to kana di. Jadi harap ako koy apasan dat harakasari turus ko hitit ti swabon na bay no. Harap-harap dat siap na kapibay no. Nga ano pun da siap kapibay no hinapan da swab. Jadi ay harap masalah di ay tumbayan ako da harangay rancana kinarahingan. Di na pa di taon nakatalib bulan 8 sekitar bulan 8 bisa bulan 9 nga na manudtano ko di Pastor Billy dahil saliko. Jadi naperalan med hila antakan di pukul 8 na payahay mantad dahil saliko am sumaliwan mahila simpang katalib pa hilam sekitar pukul 1 atau pukul 2. Pukul 8 simpang i Jalan Bosaret. It may 10 may Kalabakan deh. mantad 8, saliko 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam Misway na pa no. 6 jam. Ina pa hila simpang hindi nga aga-aga no mantad pa dihitim may lasalikum pintangaan niri ko. Katalib ko apo ka pintanga. Sekitar 100 km mo tadi. Mantad hila simpang bisa hila saliko. Ay, sadu pumari gi. Amo 60 km. Ay, Mantad hila simpang bisa hila saliko 60 km. Nga ilan ta kana 3 rabol lat tokay. Nga 6 jam. 6 jam, sekitar 6 jam. Jadi mantad hila simpang 10 bisa dit hila simpang dat sumimpang na may hila kawasan Jalan Pegalungan senang-senang ngiralan. Senang-senang pa antakan di Saroko. Nga ihinde hila na simpang gisom dahil saliku minta ampun kadit dusun Taralom. Jadi peringkat di perjalanan dari antakan ini memang dat salah satu dapat sebab dat nakagayat kapit nakura tu minaya ko tano di Pasar Billy nga sombulannya haid na quarantine. Mantad pa hila Indonesia, hila Bandung di bulan 4 atau bulan 3 RD ako di Sarokopya. Karikat hila Kuala Lumpur quarantine haid 2 minggu. Tambay pa kagos sa minggu. Maganda dat antakan na po di nga hotel po. Ya, hotel po. Hotel 4-5 bintang materi. Oh iya. Aramay na antakan dito pakan nun harap bayaran. Nga kalapas na pa di maharan di bayaran niya di. Jadi dikira bertuah ya hai. Beruntung ilah. Tambay pa ako sa minggu maganda dia hai di flight ataupun penerbangan di kapal. Mantad KL may Sabah. Ya, KL may Sabah. Mati kapal dat tentara ri. Kapal terbang tentara. Jadi kukura di kasakayan. Isa itu mulud lagi. Isa itu mulud nga iya nalak karita ko ba si buruk. So laki-laki. Kayo mo desid ay atak katibay na kan di antakan tumulod dat karang mo makilaki. Say that ay sa sarot yun di ba nga inang petirikah nan daw. Nakapihara ko man kasalisan. Don soldier ya. Don soldier inapihirit pagwang dahil dim ibarang-barang dat dan negari peralatan mga negari dan KKM antakan ini. Ako ni ko don soldier. Dan soldier. Ila at papingatod di barang-barang keperluan mga nuri ila dan COVID. Jadi tinambangan ni makasari lah. Amo no. Amo begini. Iya. Jadi gratis ang percuma. Double na pala. Iri na kamayan kud
masalah na ko diyan, so nung no po diyan tawayaan tu, kau iri nga, piring ay, Ang puji Tuhan na rin. puji Tuhan Nah, lah. naharan milak ko pasumbungan dat boleh ako bagyati ka nga, Oo. naharan milak palambusan ko. Jadi, mananarita, kasari ako pasal di kapal, tu ay, nakamkombal kasakay nga, eh. Yung napakapal dat pasawat dat TUDM, o kita hasiling hirisawat na basi-basi. Jadi, o kita basi-basi akan kaya di pasawat Ate dat Maditi. penerbangan lah. Ate maditi kumpilinan dat TUDM mo. Ay, mato akong pilin ki. Ya, ini Ay pengalaman. susad agu mo at PDRM hitit Ya, agu mo bintang ti mangobi. Jadi memang satu pengalaman yang menjadi luar biasa. Luar biasa okon ko insana natulun da kawaya. Ya, bukan keinsanan kawaya. Nga, ino pa yahay na pa sebagai pelajar, ogu mo yahay di ba? Itan terang nga, ogu mo itinapat kedudukan di Amerika nga, magita taguang, akan kaya di kobas, anto sang imbaris, magita taguang, nag-ihiris disan nga, miagalid dit sumakay karitalan robo. pick up. Ya, pick up. Yun di. Ina pande barang-barang nga hirit tanga indo. Ina pa hitiri ka nando nga apan mati ka sa lesa ka piori. Ya Hari tilom. Bitir ko. Sorokon haray tilom nga an ipis. Nga monoto sendehe modok tu susuai kasakayan. Namilom modok. So kali nintan dahir sampaping itantara. Amo nakagaruk ko do. Kinobaso na dilo di mo. Kano po ka kinobaso nga nasisiyadapan. Ya, nasisiyadapan ko na patihom. Ay, kung balakod mangigitat motosikal, siyodop, mantad mo suwarat dat bolya iribo. Mantad na bawan muli dihitim. Siyodop, pwede nga rumasam. Oy, ukabo ko isaramin dit i-helmet. Tu aparakanin do rasam turusam. Aurora saku kangko nga siyodop, ari ka tapay siyodop di ham. Nga memang nobas nila di ba? Ya. Kinobasan. Jadi lapas na pa di quarantine. Kaya ako na kondorang iwalay. Dut nakuro dito kondorong. Ako dondon. Na wagwa na nagari. Na guguan dit 2 minggu pa iri ikaw di hotel. Jadi harap mila pabuaton irina sa babdot. Kawon sa nga YouTube. Kailang adi mingidit the video. Harap iri pa papatamba masa 2 minggu. Jadi lapas di karon mo to ka di pasar bili mo ko tanod din nagdiya kang ko. Baka no kasi sumakay ko mo to may ko tanod. Ino pa'y pamanahon dahay nga nagyari. Ino pa'y wayaan jalan talon-nalon. Arat. Namilod. Iri na po din nga miyampus ko siya ko sa pisan mo to. Kombalehem miyampus. Kombal miyampus kombal sa pisan mo to. Antakan na po diya. Ako rin po kapiakat karitan milad tumalig dihilad. Mantad jalan pagalungan misaliko. Tu jambatan nga agagayan lebih matukarikat 2 kaki kinalabod eh. Lebih kurang bolidi lah. Ya, lebih kurang na bolidi ikay numan lapak ko. May na di pampayam irin na jambatan. Ino bay kalad-lad ka gudahay nga kosokot nandahay dit burutak kat gisam matatud. Hilo nandahay talaid. Panatasan ko patindar. Kakaton. Inabahit ko bulihan ko pa di pasar bili nga. Kuat gisim mga katidi mo to kayo. Iri no komandat jangan tingu badan, tingu pukulan. Memang luar biasa na pengalaman lah. Inapalit terakhir ko nadhilo. Ni nakaberat so di pasar bili dat kasaliwan na pandat tiham. Muli ako panda. Harap ako rancangan perjalanan ko kangko. Moya ko dihilap Pulau Banggi. Pulau Banggi. Ya, jadi pamanaw muli dia di nakasambayang akhir walay. Sambayang na bedahay tidak tiap kali mamanaw nga Tuhan mamanaw yahed asado mo arati tiwayaan itimuto nga ambo yung aso nung kapyo ka pasarahon na panhek mo dia
mangharap ya head insana na pentingan dibawa kendali nu kadahay. Mm. Jadi osonong na ginaw mamanaw. O Pauliay na di. Antakan di pamanahon ni di. Naam ngam haradua tulun na nakandat. Mm. Kadahay. Ilo nga hari mo to. Ilang hari mo Oh. to. Ilang sumaliwan ni kadahay. Miyampusi. Antakan na petit pinulian natin nga amo na miyampus la. Talo di mo to da kaula. Yahay Mikod di nga dua tulun. amo na miyampus dua na mo to. Itulun. Ilang nga Sa dua mo to. pisani. Yeah. Apat mo to la. Jadi apat mo to. Jadi pamanaw yahay kay bobora si hadi tulun. Aya magugulo ko ni kinda alambat mo ti hati kadahay. Amoy mangoro maganda magulo yahay katalib di jambatan ka. Pagyaan dadap yahay di. Kapag gulo hi Pastor Billy harahi tulun ka sa ngulun isiya sinumusuhot. Nakatalib di jambatan. Ina pa jambatan iti nga. Ilina pa. Inti na pa jambatan iti nga. Okay, mati ko. Yun, natimidya kinarataw pinoonsoy. Pampayo pagogoringgid. Kamano ba pagogoringgid din na nga Nagari, haba at hirtam pa kam. Ay ga, asa nga pinaninsan da, tulid. Ako nakil, asa nga pengkura na. Ay, di pa yung barilit ka kita na ano dit. Ang pembabarilit. Jadi, hinapahirik ka pa kanit, di nga, nakagoy kayo sinusunda sa raray sa jambatan ni. Jadi ay milad pamalajakan nakapya nga. Kumano po nga nasagalay. Amo nasagalay. Asaraw ko pa ko jambatan di. Jadi matali bi Pastor Billy, katali isang ngulon, iyoho di. Nga hari bigya kasilapan ko diri di pa. Kada po kasilapan. Nuno kasilapan da dusun. Natudukan ti ano mo di sa ira di sa kanihan. Suro na kaman. Bigya kasilapan da dusun di. Kasilapan. Kasiwalo. Naharap kita aralom kayo di kay. Moy iwalo. Iwalo kay. Hilod diwalo. Kasilapan. Hilod diwalo. Abuli na buti translate ti masitar datit ni. Jadi kasilapan nuno pa di diri hom nuno. Kasilapan nuno pa diri nga sumusin na pa jambatan nga untuk dimuto lo bisa lesa gear 2 tu amo manigo hit reason po lumanut-lanut di lumanut-lanut tu gear 1 nagindam kangam gear 1 nagim manigo kadang manigo ya. Jadi kumah po jadi saruhan dapat pingkait tempok ditanam hiti jambatan nakasuang na hit tayar ko diri jambatan bo. Megal din na periman ko harap-kararaguan ko bo. Iri nakamundat orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Atopot atumbayan ko pindo. Ibarasin Alkitab ko Alkitab ya mutigari. Jadi pamanaw di nga tapat ko pim sa bolum na padi kay. Osoon nga pamatahin mentalib di. Megal di ang sampin no. Jadi ay mati abuli asumong hitip kumagunan ti. Jadi apa Timothy kasuang ako na di jambatan di ham gear 1 ako man di no counter ako diri impunan lagi kagaya mo na maka gear 2 na ka makairi na kamyan ko kasilapan na pa nga akon ka gear 2 jadi counter nga miyagal di tambo di sa imbang manato sa kunadi mulok kiri kanan nga kaulak ako nigi di kayo iri nga mahiday no kayo ham kaulak ako nga na tinggang ngonay kayo kasambalik iho ay gulo karatu naging mo to kumano po di nga nonsitan ko kumano pa nga nonsitan ako roll ka nonsitan mo to ako yun ako umbali hati kada pumay ko pasritaw no jadi karatu ako imo to nga ratu nagi komendo pa nga kasandot ako pam imo to nga sandot nagi jadi agat lagi motor di kayo nga puji Tuhan luar biasa ako na kailom nokura to ni kinaringan wansay luangit hirik kinaratuan ko kay kasuang mo na panihiri luang di antara di tango kayo balak nakasisip kasisip ako na panihiri nga ngam nakapin nakaulan ako diri bo
It luang di. Miulaw la ako pamati ka di. Oh, Kaulo na ko dirin nakasundot. Iti na pamutungan. Memang nakita ko diolo dat hinumabat pa yung kahom nakaturog. Ay, nagari, hinumabat diolo nakajumastik. nakajumastik. Oh, To habat diolo kay iti napatayar hitid. Iti napatayar iti nga. Irihan nakasandot dahil tulo ko. hinunod ko pet tulo. Hitid tulo nga. Ay, yara na lamping ka tulo nun. Ay, harna lamping nga po jituhan minamakaya ko helmet. Oh, Jadi pelajaran untuk dati arat atau ikampung kahinggan apa apalong tidak kapya helmet. ako gya kakito kapodohod ang maka helmet mo boros kuno gitu di. Ya, jadi Nga kami na makai ko sa do. jadi sengira aku naratu nakasondot imo to nga apo ni manan ko pesondot iti tulo ko. Jadi miagal dit na parangkap ko dit di ba? Nakasondot mo to ako na nakagura ina pa nasoro ko antakan di nga pagguraan ko tilongan ko itigakod ko. Sihat po nga. Pati iya din ang Kagura pangay la. Kagura pa nga. Sihat naman. Kawas kay jambatan di. Lebih kurang dalam iat di. Ya, lebih kurang iat. 9 kaki. Jadi kagura nga tigakod nga ng kagura. Asan nang iat di. Jadi berusaha ako kadadi sumaliwan di. Nga amoy milad penco kita yar balakang iti tulo. Ako na milang minggura tinan itlongon ko pa nga minggura nga sa kalikmataan na megal dit ako na kayo nunuhatan nga pinakay nga dit itambal tiri balakang ribo. Isiyangan mo na to sa desi mini pamusos di mo to. May na pa siya patamoy mo to daw. Yan ang basikal. Jadi akas siya. Ina dua tulon nakasupan ako. Salah satu di. Salah satu na pa siya nga hirib balakang daw. Jadi nga siya pusosam ano nakasampat. Tuhon ni siya minay gusa daw kakato na po siya mo to. Ato ko nung madi di kasya dit nakalapas. To inapadi mo to alalay po mo dahil di pinapatindal dat apato tulon. Kasya ay ako ko nung pamadi ka. Jadi harahi gambar-gambar di ba kita hila Facebook ping kurikadaan. Katindali mo to may dahay parisaw cheka puji Tuhan ay sa nununo. Hara nakilong-kilong na. Hara nakilong-kilong si tata kagum pamanaw yahin manaw. Jadi puji Tuhan sambayang na padahe nga harap yan nuno terjadi nga biarlah dibawa kendali Tuhan. Selamat ini. Jadi iri salah satu harohi komen di masitar dat kuragadi. Ada apa? Harap po. Nakasambayang koy dadi nga. Naratu Ya. Jadi panumbayaan nun pa diri nuhupan kapag kinarangan kamo. Ya, 100%. Doon naratu koy. Yakin ako dan minanghup kasari kinarahingan mo. Jadi soro kasari ko di sambayang dat satu kata Sat iso boros kendali kinarahingan ka. Kamoy na pa di nga sayra na pod kasambayang toko. Nda puri manan toko ribo. Kasambayang toko na pod megal ko tintad mamanaw gid. Katahak no ko posyon no kumakinarahingan nga ana aw no po puri manan nuno no pot away ano apatay ko pa yung kuro nga opuri manan no dot iya ano po nga ilongon na kinarahingan mo. What na? Sambayang ta kana kamad apo kapanaw gi. Asa nong namatiri. Supaya naharapan niya salan ba? Okay. Ba may din ko naliwa nahawan na dito garang. Jadi naratu jambatan kang kudi. Na iri nagi naratu. Iri nagi naratu jambatan di. Jadi akon nagi matidi ko ako na di may gulid hititi kag ginawa ko di. Jujur ko piya kan dusun tara. Kamoy na padadi hom ay haro dadi hit ino padadi hin naway ano di nga sepatutnya minimbulay iginawa nud ay sebagai songulo na pastor nga iya tingay pumadi awayaan kadadi di patut iya da ginawa nud di ba patut iya di ta nga ako nagidi ko sarot iya di ako nagidi ka sarot ako na di may distiti popolong nagido ka nga atok ko ako nagigumaya ginawa ko dat berhutang jiwa mati kapag kinarahingan nila tulon-tulon hitila kat iya didihot
nakatimur hiti ginawa ko ba. Jadi nga memang perancangan ko na basta lepas di nga moyo ko tarong di Pulau Banggi. Mesti pimpanang ko dilo ko. Hari cerita kago dat itinapat antakandit sambalik nagihaba nagi pasar bili nga pingirakan ko. Antakan penting nga manta di akhir sumatalun moy helo saliko. Antakan penting nga arat pakabeteralan. Jadi mesti na menggunakan ilmu paling tinggi dat negari mamanaw antakan di. Salah satu dapat memiliki ilmu paling tinggi nga Pastor Billy no. Ya. Haro nakapia ilmu Haro na ilmu siya. Jadi sampin ke siya antakan di, isiya na gidiray boham ingat penumpang. Kamu na padang amo da kapya kapitimbang secara physical lah. Patut iya tuh asalaw-salaw. Iya daray bo. Nga asal kawaya ditaratam man dehe pundoro tepat inapahikinayonan di kaubasan na di Pastor Billy bor. Memang lan na siya dat hila na pawayaan nila nga alamo ka. Hila na pala nga alamo asampin ni siya. Nga pinta ay ko siya nagyari may siya pamanaho ki. Kori sayam inapamatit muto hiri sa balong di karadok kainsan nga osamok na nakasaliwan hiri talon-alon. Gisam na nakakatidapan, nakatami mo to hirdisan. Ami Pastor Billy nga po nakairak-irak gadi. Dat nagyari ginawa na pangaana harot para saan dit no korgato ya titika bo. Tunalali na di kaadaan haray hiday tulo na nakarikat may panulong dahay. Dam iho na po ina po hidahay dat kanakalan hirit nagyari mandahay penghibur dalam perjalanan megal di keadaan nga iya na bay na ka. May dapat polayo kehebatan mo ka. Jadi Pastor Billy hat mangigit di mo to dan antakan di pemomay nanis siya riba. Memang dat kinabasanan das itu. Jadi kaditulo na pelan-pelan kasi mamay nagigya siya risa. Risa siya kahaba kagod hirit sakit. Jadi iri na pingirakan na di nga. Dapat mga piyari, sebelum na pati nga, asaro ni kawaya dit arancak ni miso sarita, dapin sa kadi mo to daw, sigaw ka nagi, buruan kan asam balik, ahaba, karalat nga, puro takang, masih pad arancak ni sarita dahil ay naputut. Jadi, suway, mati mi sarita di mo to, sapi palak-palak mi baras ki. Sapi palak-palak ya. Padi mi gogol, nyodo bo. Nga inapagay kadaan hilad din gear 1 no ba siya. Jadi nahaba ni muto no korolot ni burutak maasipad misambung ni sarita dahay. Panaray tantat ay nahaba itu muto ka nga maasipad misambung iri nakalutsuan dahay. Kahaba ay naputo to sarita. Ay naputo. Mungag-tungagi muto nga mo puta-puta sarita. Iri na. Jadi gumupit pengalaman de susuay harakago hit wayaan na pad nga paling top na aral maburutak di ba? Jadi ina na po apatawin na daw la. Ya, apatawin. Jadi iri nga aranca gi sarita dahay. Misarita ya hayam haradit mimpun na gidit arati wayaan harne tulun tarab-tarabay bo. Jadi ako na kayo lang nga Pastor Billy na ngambil pilihan dat menangan uralan la. May sila jako tu kibuburutak ya. Abulilo kamay sila jako nga bagyahit gua sa puntih na langgar. Ini tagado dam na dahay asarod alam mo ti gua sa puntih. Walaupun na itayar da kasar kontok di gua sa puntih nga sambalik na payahan nakorolat hiri burutak. Hiri na di atok alay di sa pirak-irak sa pingundarang naputut tadi sarita diri. Naputut na sarita diri. Na gisab na hiri ngay dat kaundarang niya hay angay si tatim mo to may 30 minit may 1 jam dahiri hay pundarang ay haping ko ramadi ti di ka harkasari it nagari pingko ramadi mo ni tati ako body na mo overflow. Jadi kaundarang di sebelum pa di kawin mamadat asitat nga sumambayang pendihan Tuhan masih hay berharap kumedia ka. Jadi mamanaw ni hay ay har masalah gisab na karikat. Jadi ini antara pengalaman ko dihilo
di awal-awal po ralano pad antakan di nga labi taruk ko sanong mati dong di Sosono. Ino pa yung minayahad nila din. Sosono Yeah. na rin. asanong na matiri dikira asanong na antakan di jadi Patut na ano mo mang. Oh, sira ano pa ay orang ako hi pengalaman no isuanggot pagindalanan naman niya dilo nga ay orang yan ako mamarait lah miagal ko italunalun harot hari ralandot namilod iri ni ay so na pagalayan mimang iri no iso na po hit milod dati pendaladan nga wayaan no po miagalot ay so na pilih hapon dot muy aputet tapiola lah. Oke, jadi isuanggot tindalanon dati miyampai kinorohingan. Haro timput-timput ay so na pilihan dati. Suway ko duman to ko na kinorohingan nuno pihat awayaan it korotuon ko alamo ko buas sa punti ko nga wayaan no pagi. Serad aratu tumbungag ka. Iya di. Iya di na dahit ay kaposian dati miyampai kinorohingan bodit diri. Oke, jadi ay pukulah namoy. sikap piti masa Oy, sikap nga abuli ba man pati tilamusan pagi. Haro pa hot it mano pasari tawod suway kay ri. ampokan ko na kanti dahad din Pahilon na lagi. Oke, kerubain na kago manataw dat harapan na kasiwatan Jadi, ay timpo na padendo nga ino pa di ralani dihom asanong-sonong po ko nakatalib lah sunong-sunong nga haran po ipagilitan dati agayo ginawod muy kopyo pangimuay mo kukuro ko mondo saliku salinatan sumatalon ay milo takay dot ay mongoy dot sayrad pabanaron do kago sayrad pabanaron do kago isay no kayo lod sigog kad ongoy nga ito kadilo bu pujituhan yeah na masing-masing boboras kaya 10 kilo isa 10 kilo yeah jadi ano pa na impel ano pa na riwalay yeah ay say masalah di okay harakagot isa okorohian ko mangimbulay la ako po nakorongod pengkura ti palaman di siya nga ay ina pa inailan ko ham ina pa hit itapas siya nga tinumong kiad di 2012 2012 anta ka na po di mortugas ako hilok yun som nakongoy nagyahay dio Pastor Jimbit anta kandit pangkabumian di tapa nula anta ka na po di pero ni taon no tingatan dua ho po dom 4 taon ngingilan ako po sekira na po ako aga tanom ay milo hikadad makilo da heta kurilad nuno hotaruol nga kada ponda luka lama berdara kembali it suai neganda awaya anu di diri bagi nga nakatarimo kan ba din ba boleh jadi nga okay ino po bolio silog di gulo nga bertugas di hilod gereja likas sebagai janitor di hilod tahun piro minimpu ni rio ambo ko di kasaram ton nuno nga di ba mungkin 2010 ke atas ko dibawa po tangan aku po sikula renda po hilod siya lahid no lahid mati siya hilod di 2000-an lah ya recommend di Eldo Dogin ya pamanan kita hirip ya pamanan udah giri ya oke jadi alay dit melahing dahil hilo likas mihay ka daw nga asaru dokongin hilo likas jadi atau tutunan ki mo titulun hilo likas itu nah di tangan ako po tapi kita ako natulun na hilo haray pipirahit alihuan ko ngaran haray pipirahit urban mo pa hilo kadayam atutunan ko pa atutunan itu ras lah antakan pa dit hilo isya dat likas yahay na pagyan pinati nga
Podom tolu. Oh, podom talu-tulun. Podom tolu-tulun. Asapo ko pumat Asa gitu hilos sungai. nala yahay hopod. Asa gitu hilos sungai hara di faktor. Nga kamanangan na padahay sa pili mo. Oh, Limo kusay, limo tando. sampai manang mati na. Jadi hila yahed hila likas imalahing dahay 2012 hila ko kilo Pensikul na. pensikol. Amo ko kasaram taon nuno to baragangan ako pamato. Mm. Memang naputungan siya harot no gyari naputungan oratiani berarti Oh, bahagian nuri. bahagian da tundun do. Tundundu. Ditundundu. Jantung. Ya, Oh, jantung. jantung. Bahagian na jantung siya nga harabada harahot hos no gantian. Mm. Ako Ay, pinasangan batiri lah. amoy pinasangan nga harihos no gantian sarita na pa siya dat asaraw ko ako no kailan mamamay ni siya di manarita ko manapot siya andakan di pimpasi pa siya nga itinapot hititundun ko tinga harahot tuhat taginantian Mm. tuhat tasapi kasya. Oh, Iya di sarita siya nga gisam dano asaraw ko ba tuhat to Akon- sapi. tuhat ka kasabi haro dia had nagyari masa penggunaan jadi Jadi ori ko to gantian. ori ka taon digantian Tuhat to sapi igago. ako hindi na kailan Kumano pa di nga sa kira na pod oto patiri nga apatut ndad ato ko pakayon ni paribahasa budu macam lobo. Nam anak kangambo. Yeah. Tu sedang sekira piad akan ko ipasali tuhat to sapi nga minum-minum to kad disusulam po Yeah. pakabudu to kad di sapi bo. Topat. Jadi ana da kangamit ito nga sigo-sigo ano iduon do dati ti kanto do ko Peribahasa. budu macam lembu minum-minum to kad disusu sapi. Jadi ako yung mati ayakin nam 100% at tapat diri. Iyalah. Na sarokod harap kumbali sa mananarita bam ako kago nga amuyahay na kaylo tutangana po tahun sekitar tahun 2000 kan tari dat nakasaliwan siya 2000-an lah. Ya 2000-an. Jadi ya nga ay nakaylo detail kapya dit kesehatan siya dit pasal dila. Nga inapi sarita siya ako na kailan mamamay ni siya ko manapat nga ako di alihuan ng aso na nga no pasarita dat nyampay hiburan dati kay ni masalah rin bagi do. Jadi korikat pa di tempo di nga nakatalib na rin ba 2012 na di pero na to na nakatalib ginumuli ka di tarolis siya gisom dat mamanaw na pa siya nga pimpiran na lang mo pusakan. Pwede ka siya nga pusakan. Sigog kay di Ako ni nadiyan do ba. Porisawon gidi hot oxygen di sigog gen. Kumarajay siya nga pusakan na. Ginumuli sakit siya di live ba. Jadi pag guli-guli sila sa hospital ay lan na di doktor dat ginumuli ti sakit di live di ka. Hara dadi tempo dat man kaguputungay ka badaho. Nga hara na pahalangan gisom dat di siya nakasampat naman badaho di. Hara na pa itarol susuay. Jadi 2012 antakan na pa di nga hilahelikas. Asaraw ko pa kopya dat antakan di tahun tingkatan 2 ako. Saraw ko di kago kay nga abarani man taro ko na pumadilay dat sumakay ko bus man tad kilo may kiki. Kabarani ka na lang. Kabarani ako na Tingkatan 2 na gi. Miguli-guli ako na di. Hari Jumaat, hari persiapan man tad hilak kilo may ako likas. Hari Minggu gumuli ako nundo. Jadi di na pa di critical nakapi sumakit siya di. Hari Jumat mo ako hilalikas nga hilal hospital ti Lambuson. Jadi iho na gumanti. Hilo nagyadid pentahan. Yeah, iho na gumanti di Tabangon iti na ako jumagas siya. Jadi terakhir na pa di kinalampupusan na kapasensya rin po. Kari kita ko di hila nga akita ko di dat isya nga tidak bermaya na di. Pagigintang isya nga memang pensusuay na pagkawasan na. Jadi atok nakoimpaaw na gisya monotos ako na rin mihad. Mihad ako sebab
Di Oh, kita nunit keadaan ya, kita di nantakan keadaan itulah. jadi semuanya nggak makin taruh di. Jadi ini peta bangun ku di nggak kasih ham murmi hataku ndo mulai aku lo kampung kak isi lagi adit memajak teman tamung ko. Tu Isay antakan itabang nu dinggo. tabangan ku dat ikambar iri nakasawad hilo pahang. Oh, Jadi isi ano pa tim isi ano kailan papamanam mo tu antakan di isi ano kilisin igoboy ka ngaran didi. Aldrin. Aldrin. Jadi sumakay siya mut isi jadi hat milad bergerak mantad hilal likas milad hospital tu kimutu. Hmm. Jadi muli di sela kampung darumihat padi ka. Iyo di ginumanti. Nga kampung pa di tina dahay. Ako yung muti may tamang papailod sigaw kan matay iho tumamong kangko. Tu ako nakatarima antakan hindi. Dat kago nga baru pada 4 Ya. tahun tingkatan 2. Daur tingkatan 2. Ako may tamang silog no siya pud antakan na dohod matay kang nakabaras ko nakapiari. Kairakan ni tinadahay po. Antakan di dat hujung minggu di iho tinumamong. Alaay deh misa sarita antakan di hari Sabat gumu ana karikat dat may lawat. Ito nga anggota hilalikas, tong Pinay, menyanyi bersama, sumambayang bersama, miraki-raki siya ba? Mondig-dandig siya. Nahibur na ginawa ko, sihat-sihat siya ti kang ko nga. Critical na pa siya antakan di hanisim lat tumungag. Mamadula na pa siya, mangukul pa siya nga. Oy tamitam parahan ako kulo siya. Iri na hit pitang mangan ko di. Jadi itatu sa depan hari Sabat di sa depan na pada hari ako di asaro ko sa depan hari Sabat ke sa depan hari Minggu ri. Minaman ako siya nga. Kobasan dapat ang sekitar jam 9 malam. Ako sekitar jam 10 may ako diri counter that hiri word mana kisah cerita ako na dinos mintang nga TV ato apasan niya. Nga kana pa siya dito tuangit di kada na ang hilabay no ka. So ayan ako nakuruto yung isitibay na kang ko. Bisa sarita ya Heidi. Ko dapat ko bagya kagod di. Natumamang ni siya. Iya, nagitamangan ni siya. Iya, naginakodok. Yeah. Jadi haram manalipon oposikan di siya nga sambuto inam nalipon kasi sa balong na padi nga siya may bis. Jadi ngayon ko na sambutay kana patulong ngayon suwaba ko milawat ka. Gumo isuwaba ko milawat ka. Sekitar jam 10 ataupun jam 12 kasi ngayon laho inos nakatayo ako ka. Igat mi agaldit negari. Saan tayo ko to? Ay haron nunod. Asihat di misa sarita yahay bo. Ba. Ngayon ko di lahoy no sa may ni dila bari sedi. Ngayon ko di recount peri ikaw ko ngiri. Kita ko di hara doktor tas iya minanangkos. Asi negari. Miguel asibuk ko pelo. Ako kasangkad. Ako kasangkad at pentana nga ko to. Miguel ay sa masala pa rin mo. Nasa nang yan na dito no. Yeah, misa sarita yahay ko pia. Jadi saliwan ni nas tisam. Aya, kapalo telepon ka punya keluarga ini kasi. Nakura kang ko itinapatapa da ko tinga. Huruan na ko pia manis yung hilatik. Palunok pailon ka. Kang ko mihintang ka TV. Saliwan ka gino sa min di beras. Ay minagangat minedir eh. Amo ay Mimanggot dalam tutupan kan sila rawatan ni tutupan nila. Kang ko. Ay sa tindakan ko. Ako pinalipon ka pingkura. Suwang kagoy nos. Saliwan di dokutor di. Paparusa ko piya siya dat itinapatapa no tiping ka. So na matitika. Paluyahay na manalipon dit keluarga ano ka. Gumo di talipanan ko di. Papoylo ako pingka. Antakan pahilikas di nga i-Pastor Jim menjaga hilo. Malayani hilo. Talipanan ko di Pastor Jim. Papoylo di tinako. Haradit anggota dat negari nakarikat da minay pangangat dahay doho minay pangano daho minuli likas. Ako yung alihuan iti
IL depan sido. Mungkin karang udah sih kak tampinai karang Pancido Pancido. Gangkai kalau ngaran boleh yang jadi. isian lagi kantor har kertasnya Lin Crusoe. Oh ya. Ya. Kisah Ya. Romin mata sih Ya. dia. Jadi aku alihan kisam dan dari isiannya mini pagangat mini patah dah hilang likas. Kasih menari tadam. Yo nggak susah aku nok kodok di tetuang bayi noh kas. Hagal di har agat apa mananku kas ya. Jadi aku lagi di mini hadi hilo ped hospital. Korekat lagi di hilo walay nga atok. Gisam na suaban ko gisam na nahan ko mihan. Nakapuriman ko lagi dat kaditin adahem. Ana di har tapa da kayo kas ya. Monohuri hiri. Manahuri kapuriman ko lagi di dat hana di harangan pinta di hospital kan. Jadi bisa menjadi cerita pengalaman ko dat bersama anggota hila likas memang dat senang ko piti anggota nga hila melayani dahay megal satu keluarga pingin hila jilay. Jadi bisa menahiri konsikaw Haradit harata dan kutid mengimbulai bo. Oh. Dahiri. Isuang napod pangkotbah 9 ayat 5. Ino pa itulun-tulun na pa impasi nga kailo dat iyalo na pa nga akan mati. Yeah. Jadi tumanu da dit nga siyaw to boliaw no di sendiri bulayan to bay lah. Dia na po pendapat dahiri nga haray nangkod iti na patulun dat iti yati pa impasi. Nga hara kay kapurimanan atau kakikitanan kapuriman isiya na pa nga matay. Bagi na padoho to. Ya dito kadaan nga dilobay no hara ka kemungkinan ni kapuriman ni siya tumangkiya di siya. Ya, bagi na padoho to pentogwang kopyo di kinompokon di negari pinuhubos siya. Memang secara pribadi kapuriman ko yung hara purimanan di siya pa. Dat negari Isiya na po nga aruhay no. Ya, siya pangaruhay no tumangkiat no. To pipira hi situasi megal dit Jadi kaga na siya. Pailo na siya. Pailo siya dat siya na pa umanaw no. Di na patutuang iti nga arahan sa kabihemi sarita. So nang kabihemi sa sarita. Sigag ka na gidi. Iri na ikaw yan na tulo na mangintad. Hara mo tigatit. Sira na po tumangkiad nga antakan di sumakit, amo akwa tumakan. Sigog ka nagidid. Ungoy duo piring, ay, ataupun dat, ani siya kapanaw. Nga sigog ka kapanaw. Moyo ko pa de, royano ko mo'y impa ka. Haro nagitid dim. Haray lahi, da sumakit at hiribilik. Contoh lah, hiribilik. Tamangan dati. Sigog kay yudit pasihat kakitanan. Saliwan po, hari nagit orang ko di saliwan po ka. Saliwan ni mantamong suang nga ano hino. Iri ni kamo na tulo na mangintad diri mo. Mangintad. Nga iho nga doon na po panumbaya kamo yon na pulot ayat 5 ila karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati kanga ay miagalidit hari kapurimanan tokod matay to ko mo nga ato kadi milod borosan dat no kadi don dusuntaralom kita tidak dapat approve tu o insanan to kono pati nga ako nakatali bitit pengalaman daw minatay kecuali hara nakawaya napasi kago barod milo dot ay papaylo confirm kapiat iya ti mati awayaan iti matay ka. Inapay okay kita dati aga-aga to kono. Iri na gid sira na pod hari tumongkiad nga kanda dati patut no iya ti siyoy ka. Iri na pa nga papakitod haro na tanda-tanda iti tumongkiad. Nga koded ato ko rotian antakan ni. Rotian. Ya. Okay, jadi bisa nahiriham. Boleh ako makijin. Makijin na muli. May ako batandas lang. No. Ay mo tidak di pembanaran eh. Oke, jadi
sikaw di ay ino pa'y kasuaban ba nga hara dua pengalaman di siya dat nawayaan dati kulum alay di sila may matu di si di ihad do soro ko nga siyaw na pato nakapakizin ako na siya di kasuab di kasadap di kanihabot ay naraitan niya siya bo arahian ako mangimbulain do nga sa kirad akan na paaga tanom mantay mulai kasuabon lah o kada pon na kago nakasirit parisawon ta ko pon dati nung ako kurag jadi ay intangan to ko na po hipagindalanon dot ay pelayanan iti na po nga masitar iti pastor dati nga gumuot pengalaman pelayanan dat ikinayo na tisam-tiso suway kayo nun suway pengalaman sa kira na pod tisam-tiso dat manto kayo la uhot to nga magisusuway na po pengalaman na way andilo nga ina po kay mayaan dati di nga sayra na pod kawaya ilo di pengalaman may galidi nga akon ko ay popoin siriba do ginawo dilo dot ako nagid aparagat to iswang pelayanan nga ilo na po ino pa awayaan dilo dim papagirot mangunsub nagiginaw dilo ay tumilambo sa iswang pelayanan jadi sayra na po orang dati pengalaman di nga ay yati nga ay kasap bo ato ko ikasap sekira na pod harahi tulundot mila dati suhuon uhang ta ko nagid ay iya amoy ka iya dinit apurimanan di tulun Israel di serad ay rumuba kinorahingan dilo nga imusa pasurungan dilo iyati nga iya ti ta ko nati bo bay na pohom orang ta ko ni pengalaman hilo ka nga uhang ta ko nagim manhut tulun na moy daripada ihati omoy jadi siya ko pia may ko terus paing kukurot ay na yung pasalwar nun daw ang kalo di nakatali mo na wayaan nakatalib na po okay jadi anta kanda ako hinadite no ako na po ilonam nuno boras ko nga may kan pakago pangulangin lang ay live streaming lah ay lan nagindam nuno minangumang patay hay dia ako paing kuro okay jadi mantad ko kalimpupusan na diti ay kapag yampayan dati dot kasawabon na ba no ani gimadi na ilan gi ulum kalimpupusan ko ko kendo kalimpupusan jadi pengkura harot yo po maguhat dem ay sat paguhatan no do ka patut yo iya maguhat do tapot na kapyabim gumo man dinatuhat ko ti man po itakuri tuy nga ako iya katutun ka pwede ako iya kayo nga atong bayan ako dat ay katutun ka pwede ina pa tutunan ako nga DM i-pastor libit i-elder libit ka ay kaila kapyam isay ga kapyat ti hingga kapyatadan di siya nuno kapyahat di siya karajat ti paingka karo kapyahat tatar belakang siya ti nga memang dat si panguha to kon kapyat ti ba no di tuhatan no salah satu ano ba nga pingkoro gaya kapyat nawayaan dat salam dat kapasyon to napay nararang ako memang dat ya tia sitara nga harahit negari kamayan dat perjalanan hidup di amu nilan bo ailan ko di napadilay dam iya napating nga masih berjiwa negari pelayanan ako na kailan peng korohiya kayo pengintong no ngayon napat ko kombal na kasungko kapriman ko muti dat kaprimanan muti kapyang peng korohiya jiwa pelayanan kapyo jadi peng korohiya kapyo hitit negari latar belakang no dit na kombal na kasili pastor dait negari iharo ka daerah sigag ka nagidim tikid kasuabon din
nakurang ya kapya dito pingyut ti. Jadi Atau apa lu kanto dat mana pa sa minute lah. iya di na po si tar Apa nga. lu dat Ay tadi kasukup masa dati nga. adi Obulikat kasuabon da suab. aya. Bolehin dat tahakan ko na pandit. Pagwata ng sim. Nah, secara ringkas na po. Oke. Thank you po rin perjalanan hidup no kapya gisom dat antakan iti. Doho na po kapurimanan itit pagindalanan na kaposiyan nga. At tumbayaan ako na dit ayat Alkitab minaboros sa iti na po kaposiyan dati nga ada hari mujur, ada hari malang. Kadua-dua na po di kinorengan moed iti na po tulun nga koy loh dot paingkura masa depan daw. Ay ihoti nga rancangan nga ay miagal dit okon ko miagal dit arancang dati katutukon. Idohon na purimanan lang. Man tadi dihom paingkura na pay awayan nga wayaan na po. Yadi no. Memang haray para nga tidak semestinya katumboyo da miagal di. Yadi. Jadi prinsip na padi diri dia sitar nga ay taguangan indalanan na po. Miagali dia nawain ako ditino po. Italunalun kada na gumuat-tuhat ay kenapa ba ini dia orang tidak bikin. Ina pa ituhat-tuhat no miagal di nga ako naging momonsed ay sak ko magindalan nga indalanan no buru takpo tay ko o tuntuad ko aratu asam balik. Indalanan po. Miyampay isarita nga aputut so ngira-kirak. Iti ko po siya dati nga iyo di nadari mo. Nga agati mo tirihoy. Hari timpu dati kapurimandat. Agat na mo. Mga artean rin. Yeah. Jadi ay na nakasandat ka pwede tuhat ko rin. Ay ako mo tidarid. Aylan ko dat. Gumu anaro to mo diri mo. Anaro. Jadi nga iti na po di kamoyan ipapaindalan iti ay kasalimbahan da Luzon Ministry Home. Nuno semangat no kapyo, mundorong kapyo dat. Ay okay. Binay ko ngawi pingka. Siya na pamatitim ay si karaja kapyo. Maginsal ko mo tinadatit nga ako ya kailan mo papatingayam ko gadon do. Isya na pati. Memang karaja haro ho bingkil-bingkil siya hiti. Haran panda karitad magiwan sa onse nas siya. Ilan ta kadat itinapamase karitatim. Dia ngitam patunturo. Walaupun dia na pa iti pengka ako nga itom nga tuturo. Walaupun dia na pa may napilo tayo di miyak putur. Jadi tikid kasabon masih siya jam 5, jam 4:30. Secara asas ringkas lah. Jadi pukulan patok iya ti 4:30 pukulan patok pun napasik ya jadi pukul 4 mana pukul 4 di pemenangan pesil lo. Jadi pukul 4 itu musik kehadapan sebagai hari metika berkeluarga ian oke. Kehadapan peserta sekitar jam 10 jam 11 mungkin paling awal ini pukul 1 sedok. Nah, jadi paling awal pun pukul 10 pukul 11. Jarang-jarang lah. Oh iya. Mantad ko no kongoy ko gi. Pukul nunu tadi no tingkod ko sadok po. Gisami pukul 10 tinumingkod tadi gi di ko sadok. Iri nagi mengganggu kono karikatan no mengganggu do. Puji Tuhan tuh harkasari belum mengganggu dia. Jadi ya tihat perjalanan secara rutin harian seti tuh bekerja isya mindahu memasai pekerita dahara mukiwan so yang negari harap-harap dat amu tersinggung ya. Masih tersinggung kok kita kan pada tersinggung apa katutun doh. Jadi salam do kapasyan set kita daw magihumi siya kumaraja akon mati ka gamalasit masih taratit ti arajin mati ka beset ti akon ka negari akon ka papa negari angkat bakul ya akon ka angkat bakul ko ti nga ini reality ni kita ko sementara itu. Jadi kumaraja ko menagwang ketit DM bagi na padhom iti na DM iti nga satu negari isa pelayanan dit okon mati kaagaan iti okon ni ka members to tidak cukup
Opo si kakasaban nam papimpasangan pimpisakan lah dim oso nang kasaban ka. Sakira na pod anuan tiad ay sakira pa Masa? polo nun tiad hiti Ah. kadbukan ko kasanggup ko ito kita no. Sa minggo ako nakasanggup. Jadi pingkah hati. Sa Minggo hari Sabat minimpun ka di hari Ahad ge, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. O apat patadaw Apa? no diti hoy. Imulayan ko pa man tadyati masitar nga nuno ko pa semangat mendorong dia ada terus melayani semok na mati senton ko labi na senton 8 bulan. 8 bulan na dat tiap kasobon masik papatah kedaranungan iha na pa tu kan ka sumbong iti mga arsa nang ano ko dat apa kung si iha na pa tu nakombal na sumikul dat i bahagian dat kapandetanam papasedya na patiranungan iti mo kan ka sunong isya tinga pastor kapila di lain kay lay siyang pingguro papasedya tiranungan akan ni ka negari mamuhabohanam ka tak bergumul lima tisyat eh. Jadi hingga dia masa siap bergumul kehadapan mga jam 1 ay matinda pada dalan kita masih tar jam 1 Iti nagidid aya. O kita ada ko ti diad. Ino pa di gulo pati mata ko na pa nga. O lumis kay na dia. Iti na pa dia nga lumis pa lagi mata haral iti na pa mata dati nga haral pa ka ado digi. O kita nga pa ka amo ti dagalod. Jadi ini apa imulian ko pwede tinga nuno ko pya semangat mendorong dia isondot kasanggup ko papabuat tiyam isisa kay dat menghadapi ba pinggo ko di menghadapi lat harat anak nu negari itu nang nu kadaw nga akon pa ka minsan mo kam insan na pati gunang siya tinga iti alat-alat media megal na di mamain WhatsApp yati igal din mo mamain YouTube, Facebook to ambil masahe akan ni ka semua nga hila YouTube sumaliwan akan ni ka yadi. Jadi pinggo ko menghadapi insan nila to megal dit hiti na pasaliwanam mo ako intang ila studiosyo hoy megal pasarami na kakitanan ka. Yadi mo ti perasaan di tap na karikat It ano kay lo lagi. Ano kayo jadi secara gisama pa dia dam iya ikay lahit ti masahit ti O ya anam setengah no hoy. pukul 7 kan ni hap kay Ya pukul 7. na mo ko pa parikatan bay na la jadi may na Okay. Papagulo ay karay to kuti kamo yun do iti manhak pelajaran lah. Tumano da pod dit seminarot papasadya khotbah dahod nawayaan nga isa na pa khotbah sa kurang-kurangnya 2 minggu kod bersedia isa khotbah. Nga sayra na pod ay bergerak secara solo sa ngulon manikid kaswabon manikid tadaw ina po hit cara penyediaan khotbah iya di nga apakay purimanan kula idaha pengalaman ako nakasampatid di ako nakasampat ta po sa dia do khotbah imiagalidi mungkin sebagai sangulo no masitar mungkin boleh tu ina pagay pakhotbahan no di nga manikid na hari Sabat sekira na hari Sabat lagi pun nga iri na patugas num aiso no nga nusuay jadi popos masitar no pumati katiyo sitar nga mambasa ko nga bayaran di kabo hukum ke-12 mo tin mambasa ko nga bayaran modop pakanto da bayaran lah mambasa ko pa kitab nga bayaran nga ko jadi rajinan na ka mambasa kitab buat makan gaji buta mo tirid ako na mambasa kitab jadi ay sayra na pod ay monikid tadaw monikid borosan monikid kaswabon porlo ko sa dia pelajaran nga doon na pod apuri mananam ina po hit cara penyediaan khotbah ya di nga megalidit tidak relevan lah kapo pengalaman ko lah ina po hit apakah nagi nga no kagadi don Indonesia di ikareta mihid di
Indomie. Indomie. Hmm. Iri na kita pakai Indomie. Makanan Indomie. Makanan Makanan Indomie. segera. Makanan segera. Mentok na pa sakir monikid ko swabon sangulun ko na mana pelajaran nga apakay nagiit. Indomie. Iti na pa pelajaran nga mie segera. Makanan ringan. Ya. Dari segi prinsip na pa di nga ina pa contoh lah Maggi. Maggi akanon dati makan to kano pa di Maggi di nga ayahan to koy. Ayahan kay di antakan di nga amu alaid. To kon gya ka agumo at vitamin di migi. Oh, carbohydrate kan tadi begitu. Jadi nga kemudian kuno pod apakah ay mi Maggi hidot isu anggot pelajaran monikid keswabon nga miagal ko mangakan ko Maggi pukul 8 keswabon. Pukul 12 loson ko no. Nga makan ko na kago. Jadi i Maggi nga apakah diri makan ko Maggi pukul 8 katahan ni Maggi gisam pukul 12. Makan ko na kago di Maggi katahan gisam pukul 5 pukul 6 makan ko na kago. Jadi aku nan ko iti na pelajaran dat monikid keswabon nga mi segera. Tu prinsip na padaw nga ay katahan ni mi segera hedi gisam bo ori ketika kanan kago. Ori kaswabon ng babayan na katahan gisam kaswabon so. Oh iya deh. Jadi ino pa di pelajaran di nga sekira megal ko makanan makan to kono dondo katahan ni akanon dati di gisam bot kaswab kaakanan kago kaswabon na swab. Ako nan ko ped ano ti dia. Okay. Nga isyo nagyadi ko kita mo. Kay contoh ki. Kombal ka curi-curi may intang ti. Ako di ka barami. Iti nanota ko. Rahasia. Iti nanota ko pa sampai pelajaran intay. Tay ki. Limput. Piro na Piongitan. Oh, di nanota ko Hindi ka piongitan. may piyangitan. Pigagalan, pisapan. Mimparagat. Oh, di. Jadi Nga, ay opo na sa tulambar kay. Oh. Mata. Kot ilo na po pelajaran ilo na hom kore katisan jam. Pwede. Oh. Kaupusan de kinorohingan. Ay lani lo kasadia no pa nga anaro. Kasadia ilo. Haro. Papakita na siya tibom acabari siya sebagai sangulo na masitar. Nah, 5 hari bulan 10 menunang. Ay sanuta. Ada di sebagai sangulo na penyampai ay boros kinorohingan. Ada di apatut. Megalod. Ada apatut har ilo bo. Ay sanuta. Nga ilo nakamon ko. Seran na pod popolambus ka boros kinorohingan dat monikid ta daw sangulo ko no. Apakah na lami segera. Berkesan ke amu i pelajaran, ya kayo na kayo lang manilay lah. Papurimanan ko ay harohot. Otorimo do kayo hom apatut. Kaman na po. Segera nga, apakah ito kayo? Nga, ino po hit kay mayaan ko kopyati sitar nga i-atapat kapyala. Apurimanan kapya ko hot. Iti ni mondorong doho. Apurimanan ko piya ko uhupan ko kinorohingan dat papasadian na pelajaran. Puji Tuhan. Sekira miya galiti. Kusong. Apasi ka kuno pad pukulang 4:30 ako nakasampat sumadian pelajaran ni. Jadi iti kitab akapal nga kani ko ukaban na tilam milo pa sampayan. Terpaksa ihumon to kay hinggo himilo. Nga puji Tuhan setakat tepodon dohom halik piat aku kasadia nga apurimanan ko dat ay sera na popolom busit panambarasan nga harap panguhupan na kinorohingan ko nga do. Apurimanan ko piya kuril pengalaman pribadi lah. Puji Tuhan. Ya, jadi aku di setuju di mi segera. Tu itina do pengalaman ukaban kita bom ay palambuson. Ay son hingga po masano sumari iya nga kita
miagal di kanihab. Gisam pukul 10 temu sekretanum hingga masako pesedia pelajaran gitu. Jadi Nah, tepat materi itu napa DM itu nga agaya mati agaya kapya cabaran mo. Pingkoro ka din ay ano ka din pa no. ay hari dari way minum ka. Pingkoro ka menghadapi di keluarga no. Oh, iso o kagaton kula. Terutama ti tanak. Mungkin dat iso nohot kelemahan kud uli karena dot ay single father get istilah di itaralom gitu. Ya, dusun taralum Oh. ya. Dan pati nga PDPR hirino dot haro pergumulanku, haro pisimpangan mo. Saya mau kerja, ino pa'y asaharo kud kagaton ko nga moyo kuno pakaraja otong kiadan ko itanak ko belajar. Nga mangajar ko pa di tanak otong kiadan ko karaja po. Iya ano pa hingga pilihan no. Yang ako di kilo. Ilo tanak nga masa depan no eh. Kami karaja nga. Karaja nga perlu Masa depan kay. Oh, ay, ako pakarati. Jadi irina hicabaran di situ. Memang agaya kapyo. Memang nakapuriman ako di cabaran siya. Singira ako nakasungko. nga pangungusa ko na dia lagi. Sa kira na po kapiyod dat terus terang lah yung monopot. Sa kira na po kapiyod ay kuwato sapot dari segi terus terang lagi. Yeah. Tuhiti pamagunan ti mo. Kuwato sapot dari segi keuangan melalui iti menomboros na hom. Ako na kumaraja. Iti naman ko. Puji Tuhan. Atong bayan ako dat. Tuhan akan menyertai negara. Harus cara kinarihan membantu tit keluarga no masitar untuk di pelayanan. Jadi agaya kapinawayaan tit pelayanan no pembayaran ko barakat tapag kinarihan ng ano kaputut-putut ti. Jadi nuno na po hit iman-imanan no. Kailangan ko di iman-imanan no di. Kok kita kan di kayo na lagi. Atong bayan ko dat insan ta daw kaguli ako kagud hitiham. Dat amo na aragan karita lah. Kaguli ako kagud hitiham. Inan na kapit iyon na sarami na swang. Oh. Okay? Bulir eh. Puji Tuhan atong bayan ako di terjadi. Nga pagkukuro piya sitar nga dasar no pakapya ti pelayanan nam akon ko ay poimpohon to ko dari sudut keuangan lah. Tu ay so piyahot itinapagya pelayanan ti nga tidak semestinya berdasarkan keuangan. Yeah. Tapi kalau ada keuangan lagi bagus. Ya diri mo. Bonus ka. Oh, iya deh. Bonus irti di. Aku nanti kayak nunu sedangkan gereja dati sendiri peringkat gereja, peringkat mision, peringkat daerah wilayah, seraan po pendalan running program toko nga isu utama budget. Diri no, budget nga ay manto kay kasari poimpoho dot itino pelayanan nga bukan semata-mata budget. Jadi iri ni kuno pa kayo lang paingkuro rencana kinorohingan ti nga jalani saja. Ay kita hidup, kita menjalani hidup masa kini. Wah ya, ano pa iti do? Paingkuro, ano po, papanaro-naro salita lah. Seraan po minagano ko keputusan dat berehat tot pastor di 2015. Untuk meneruskan kehidupan, tuh perlu tak kaya meneruskan kehidupan ki. Ay so na di gaji no. Jadi perlu koy berusaha. Har di ginawa ko membuka aku danda kadai pat kereta. Irihat pendalanan ko dantakan dila. Iri na da ko piyaman ko di nga iri ni komon ko ay kadang-kadang ina pa yung dati kita rancang itu akan kami galit di patumbo yo. Ay no katilom mo siri.
Nakendalan ko piya nga lebih kurang dalam 1 bulan lah jadi. Ay nakatilombos. Patunad hara kita ko pat dari tiga. Oh, iri na giri nga ako ni kaagumula. Tu agayo hot membuka kan pod megal ko bisnes sa jual patom setakat na pod 10,000 ay so iri. Oh. Kalau boleh mungkin 100,000 200,000 modal lah baru boleh. Jadi kita tekan hat pengkoro negari. Perjalanan siyo sementara melayani di TDM memang bagi na pada mungkin aku pakasanggup ya lah. Dapat gitu ya. Aku pakasanggup dat kan 3 kawasan nang masik dat pukul 4 di kay. Saan pa pukul 1 ke hadapan, pukul 12, pukul 11 ke hadapan. Tokoy. Milo boras sendiri kecuali iya kawaya lah. Ya. Mungkin tepat lagi boras nud ay dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, 1 bulan. Nuhir eh. Nga apoy landot 2-3 bulan 4-5-6. 8 bulan. Oh. Ino pa'y kaagaton ko pwede nga akon kay musik. Mi hari alam dati mila ako makiposikat tambalot. Nga ipos sa dia di pelajaran iri tagat ko pwede purmanan ko lah. Pasan ko kumadi makikinangaw orohyan ko na pod menyumbangkan idea, pelajaran, renungan, PM ko na po doho. Takon na ko doho, milo ako study, milo ko pelembusan muntakot iatid ang sana. Iya dilah cadangan ko kumado kayo. Tu aku mo ikay lah dat posa dia pelajaran tinga mungkin dat ay sa peluang. Jadi iti na isa o peluang ko milad ako doon mila kuiretan do iti na pelajaran dati bay no nga mantad di Marta Pasus. Nga nabalajaran ko nagyam ailan ko na selok belok pelajaran no mila ko na pelembusan. Okay. Yeah. Jadi kita hot negari ipi-ipian di Masjid Tarum memang negari luas pada nga itin pamagyatulon ni tim hara keterbatasan susah garu mikot tapi tapi yang agay manay ginawa nga akan ada masa kalau Tuhan izinkan itu akan terjadi ya dini dah mila pokongsian saro ko na simbar-simbar na hit ko siyati ituhot ko nga tebot to kopyam haral hot nakasadya ko tuhot kopyo siyati ba to nakajanji ako na siya dat suwab na pa na miha mati at mana negari mang-interview apasan ko lit kasari kang ko nga anaro ni gidi doho ko ti masitar kay nga amuro siya mo iri na postar nga tanda na pwede nga kongoy kapakagon hit ya harap ako kesempatan harap kesempatan kago panggilan koreket kago. Okay, jadi itu dapat berkaitan di masa itu pasarawan ko di Masitar siya na kay lati mungkin manis lim popusay ka harap pohot nga kadaan penguhat kago anaruh mati manis lim popusay ka pengkapora pagulian ko kumada. Oke, kalau si kau di Pasar Ariman secara pribadi iho nga si kau aku tuh ay iso naman tadi ahli keluarga dot minagano keputusan dot sumuang isuang pelayanan mo pengalaman ko ti nga rohyan ko na pamuha to may pengkura pendapat to mo ipendapat tetulun mo pasal po pendapat to kakayo ni pendapat tetulun jadi makila ka na po pendapat to muhat dia pengkura pandangan ti dia nuaya ko da pandangan negatif kan no po marohi pandangan positif harohi iya nakalo manimbang lah okay kasi ko di negari ay puji Tuhan tu halik piad mantad ko kinamulo ko nga harus semangat isuang pelayanan ikalansanan dat patilang mo sedahit semangat nudila amin ya amu opisok
Sambayangan ko na kina. Ya, iya dinari. Pengkan lagi makikinongaw nga siyaw da ko to sa ninarod it kapiyampayhay nga miya galo didit mi sarita pelajaran hati Andalan kita santai kasampat pa din makijin. iti pelajaran iti kita biti nga sarita ibgala teput kapiyo Yeah. tu inumani po surat do ki ay ikasiwatan iti santabot sa kirad harohot kasinduol hari akon to iginaw do kayo nga makimaapihay pakiampunan dahay tu ay mantadid kinatila iri sumano ba kinatila atila po ham iri na kadang-kadang kasinduol ginawhit kapurimanan dahiri nga ako ni ko tamodan dat ay manindwal hirila baham manto ka na pahitian to ka na ti ay kasalimbahan na tadaw na bay no suabo na bay no awal takuri lah awal 10 minit kay kanihab gi haro dadi makiano ay hilod YouTube nga koilo lo bo Kailan nga pura-pura dia lo menguji oke jadi yo doa pembukaan di ko ya dite Oh iya. yo ki oke mia galidit mimot sumosak sesak pinhobakum iya na pakinon ko doa pa natupla Oke, jadi kunci kau kesempatan itu mungkin nantian no kunci kau udah kayu Tuhan memberkati udah kayu isuang di pekerjaan kebahagiaan di keluarga Tuhan mempai udah kayu kaniati berdoa kinarahingan di tasundu pempanu dalisi agaya kuasa agumu berkat suaban diti harka agu masadahay dat miampai diti umat-umat nu hinunggan pada saat diti melalui diti siaran live di ministry melalui Facebook komunigi YouTube Tuhan lebih pagulu makiampun yahai insana ni kesalahan dahay sementara yahai bersama-sama di kesuaban baino soro dati dahay harata soro dahay di tamin takarihan no boros dahay ami tindakan ngi dahay ampunen yahay Tuhan konsiko tu hinakasari kamiampay dahay gisom dat osihat yahay hara kasari semangatom koto dan dahay gisom dat saditi menang konsiko na payahay dia Tuhan tu insanan na po inawayaan dahay insanan na po hit cabaran-cabaran nawayaan dahay nga atumben yahay insanan na po rin nga sa ijin mantad dia sangira yahay da bergantung sa penuhnya komedya Tuhan berkatai tangatang Pinay hinunggan na pada saat diti terutamanya pelayanan ni HTDM main anuay hikmat kebijaksanaan anuay da kasabaran kekuatan da ginawo hamba no yaman libit gisom da Malaysia pa terus kasar diti pelayanan miampay semangat ino po hisumili da fokus utama siya nga iya ano Tuhan Tuhan konsiko tu narangon iti doa dahay suaban diti berserah sa panunya yahay kumaydia nununo po hit ulak-ulakan ay gitigitan o kita dahay tadobay no ikarajawan dahay mandahay pakianuo penyertaan no gisom data salamat yahay kasasari konsiko Tuhan tu narangon iti doa o gumupay pakianon dahay nga terbatas yahay amu yahay karikot dat papaylah dia melalui kata-kata nga isalom dat pamanahon kapasyan dahay o kita nununoy keperluan dahay iya ni papatahak iya ni mencukup di sesuai dit kehendak no konsiko Tuhan tunarangon ti doa diti pasarahon dahay ti melalui ngaranit alumis Yesus Kristus najadi da juru selamat kapasyan dahay amen okay konsiko dot kinapagyampayan dati hinakaw po kapiruba tako dot kasuwaban da suwab